umwami w'abagore. Ahangaha ni mu murenge wa Kayumbo. Ahangaha hakunda kuvugwa ko ariho hantu hava umucanga wose utera amazu yo mu Rwanda. Ndagira ngo nkubwire rero niba ari umugore, niba ari igipfayongo, iki bita ngo ni Mukankiko Sylvia. Mukankiko Sylvia amabere ya nyoko, ndagushuhuje kuko nawe usuhuza abandi. Ndagira ngo nkubwire ko none uyu munsi nageze iwanyu ahangaha ni murenge wa Kayumbo. Ndimo ndaza ndagira iwanyu mu musarane ndawukoresha, ndaganiriza bene wanyu hose, ndahakwereka amabere ya nyoko. Ndagira ngo nkubwire ko nakuzi uyu munsi. Ubushize kuri YouTube ngo waravuze ngo narakubeshyeye ngo ntago wacitse umutsi w'inyo, ariko uyu munsi ndagira ngo biprovinge sasa nakuzi. Aho muri hose ndabasuje kandi mbahaye ikaze kuri Reni Today YouTube channel yacu, kandi nanabasaba gukora subscribe niba utarayikora. Rero uyu munsi nabyo gutinzamo, ndiro narinzanye inkuru ishimishije ku banyarwanda. Ni inkuru ya Sylvie Mukankiko, umunyarwandakazi uba muri Denmark, uzwi nk'umwanditsi n'umwe uharanira uburenganzira bwa muntu, ariko kandi akabazwa cyane kubiba amacakubiri n'ingengabitekerezo ya jenoside. Amateka ye rero arimo ibice bikomeye by'ubuzima bwe, ubuhamya ku byabaye mu Rwanda mu 1994. Ni ibikorwa bye byo kwamamaza ibitekerezo bye ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ariko bigaragara mu isura yo gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Akaba azwiho gutukana yeruye, ndetse akaba adatinya gutukana ku babyeyi. Yenda kumena Kasuku, rimwe na rimwe Gasuku bajya bahangana. Nago byoroshye rero. Mukankiko Sylvia yavukiye mu cyahoze ari komini ya Murama, prefecture ya Gitarama, ubu ni mu ntara y'Amajyepfo. Ni umukobwa wa Mutabazi Andrea na Dorosera, niyo mazina yigita kuri YouTube channel ngo ni Mukankiko wa Mutabazi. Se rero yari umukangurambaga urubyiruko, encadrere de la jeunesse, ndetse akaba yaranabaye umurwanashaka wa MDR Power. Nyuma akaza kuba interahamwe izwi cyane mu karere k'iwabo. Mu bihumbi 2021 nejo bundi Mukankiko yasohoye igitabo cyitwa My Story of Rwanda and Surviving Genocide, aho asangiza ubuhamya bwe ku byabaye mu 1994. Ariko iki gitabo nabo kuri mu pe harimo gupfobya. Muri icyo gitabo avuga ko umuryango we wose wishwe n'ingabo za RPF Inkotanyi, kandi ko ari we wenyine warokotse muri icyo gihe. Nago nukuba maso rero. Mukankiko ukunze kugaragara ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye nka YouTube. Urubuga rwe ni Mukankiko w'Umutabazi. Kuri X cya Twitter aho akoresha izina rya S Mukankiko, akunze kuvuga ku bibazo by'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda, ariko ibyo avuga bikaba byaravuzweho cyane na bamwe bamushinja gukwirakwiza ibitekerezo bipfobya jenoside yakorewe abatutsi. Uretse ko atari no kumushinja bamubeshyera, ahubwo ni nako kuri. Akanya tuvugana rero, imbuga nkoranyambaga ze zigiye zitandukanye ziri kugenda zihagarikwa. Duhere kuri TikTok ye tayari yamaze kuba banned, kuko yabaye reported n'abanyarwanda bagize uruhare ugiye rutandukanye bakora iki gikorwa kuri TikTok. Bakora live, baragenda bahuriza hamwe imbaraga, baragenda baramuripotinga, baragenda aba banned. Yitwa rero Mukankiko Sylvie, niwe twahoze tuganiraho, ariko kandi aracyakora ibiganiro bigiye bitandukanye. Uretse ko imbuga nkoranyambaga zose zigiye zitandukanye barimo bagenda baziripotinga ku bagiye bashinga iyo miyoboro igiye itandukanye, kugira ngo agabanye gukwirakwiza amacakubiri by'umwihariko mu Rwanda.
yibera Denmark ariko arimo arakoresha imbuga nkoranyambaga nabi, agenda akwirakwiza ibihuha, amacakubiri mu Rwanda, agenda atuka uburyo none hatukana kandi agatuka abantu bakomeye. Kasuku rero we akavuga ati sinabyihererana, reka nanjye mubwire uko mbyumva. Kasuku we ntago ajya ari pana rero, nawe ajya akora mu nganzo, ni mu nganzo ngayo nguko. Ntago ari we gusa rero, hari n'undi witwa Tunga Fina, nawe imbuga nkoranyambaga ze zigiye zitandukanye ziri kugenda zihigwa. TikTok nawe ye yahagaze, yabaye banned, ubu ntago yemerewe kuyikoresha. Ubwo rero uwo Mukanyiko arimo arakoresha YouTube muri iyi minsi na Facebook, ariko nabyo nazo abanyarwanda bafite umugambi, dufite umugambi wo guhagarika izo mbuga zigiye zitandukanye, kuko uri kumva komeze kose ari kugenda apfobya jenoside, ari kugenda yibasira ubwoko, agaza n'ibintu by'ubwoko nyine mu Rwanda, kandi ibyo ni ibintu twarenze umurongo wabyo, byavuyeho. So mukomeze mubane natwe rero kuri NTD, ngendero nari Nshimiyimana. Iki kiganiro n'ubuzima n'imibereho, aho tugenda tuganira byinshi bigiye bitandukanye. Uyu munsi twagarukaga ku buzima n'amateka bya Sylvie Mukanyiko, umunyarwandakazi ubu yahungiye muri Denmark, aho avuga ko ari we ngo bamwiciye ababyeyi n'abo bavukana nyine, ngo yisanga ari wenyine abayigiriye muri Denmark. Tuza gusanga rero sometimes ari bihuha, ibintu biza nk'amacakubiri, wenda ntabwo tubizi. Rero mwe mukomeze mbane natwe mu buryo bwinshi bugiye bitandukanye. Mushobora kuduha ibitekerezo byanyu, mushobora kutwandikira muri comment, ubundi mukaduha like, mugakora subscribe. Wa muntu mwe muri kubona ko mfite abasubscribers hafi 1000, reka mumfashe basi nuzuze 1000. Ibihe byiza, ndi Leonard. Lenny Today Updates News.